Обращение ма барои акаи бобоҷон додари ма гум шидагай 12 рӯз шид дар ҳамин Догистонда ёфтан қин шидагай. Салам алейкум. Сюда смотри, на меня смотри. Вот мы его нашли, очень грязно. 23 дня потерялся. Мы находимся сейчас в райотделе. Какого района это? Каякинского района. Вот нам помогает. Брат, вас как зовут? Представьтесь, пожалуйста. Тимирбек. Вот наш ихний участковый, который день и ночи не спал, искал этих людей. Брат, представьтесь, как вас зовут? Арслан Али. Вот такие люди нам помогают. Сегодня воскресенье, не рабочий день, но люди вот здесь работают. Вот так. Вот. Ты как, когда соли? Я 85-го. 85-го? 85-го. Вот так. Ассаламу алейкум дӯстон азиз. Алҳамдулиллоҳ ки бибинед додара ки мо ёфт шед акаш муроҷиат карда буд ва моно диде баъд ёфт шед алҳамдулиллоҳ ба хости худо ва дастгирии бародарони меҳрубон хоҳарони шердили мо бародароне ки мақсад дар тарафи Кавказ хизмат мекунанд, хусусан раиси диаспораи тарафи Кавкази Догистон апай меҳрубони мо раҳмати худо барои хизматҳое ки ҳамавақт дар бари мусалмонҳо ва муҳоҷиро ҳастед. Миннатдорем аз шумо. раҳмат ба консулию посольство ки суханои моро муроҷиатҳои моро бетараф намемонанд, нигаҳ мекунанд, дарав иншааллоҳ дестивид мекунанд то як муҳоҷири бародари мондагиву дар як сахтиёро иншааллоҳ дастгирӣ кунанд. раҳмат ба ҳамат. бибинед дӯстон, ман муроҷиати ман ба ҷавонҳо ҳастам, ба падару модарое ки фарзандора ба кор роҳӣ мекунанд, духтароро роҳӣ мекунанд. хоҳиш мекунам аз ҳар як адами шумо эҳтиёт бошед. давраи фитна рафта истодай, яъне ки провокатсия карда истоданд, яъне ки духтарора мешинанд, яъне сайтҳои духтарӣ мекушоянд ба чора фанду филип, баъд уна медафили хай бибинед ҳам сайтҳо чӣ рафта истед. баъд шумо хафа мешед. ҳамаи чиз аз шатаи аз хил мухӯрда истем. ин ин бачаи ки мо кофта истем 23 рӯз шид. ин раиси диаспора ино кофта истен участковой ина бибинед ки ҳамин догистониён. ман қадшо гап задам, раҳмат ба падаршу шаврӯз кофтан аз лаби озер меёванаш. бачаи тоҷики хилму дар шави чӣ кор мекунем? дар шави гиҷо мере лаби озер. ман аз шумо хоҳиш мекунам бачаҳои ёш, дирӯз шав мана занг мезана бачаи 19 сола 20 солаи тоҷик ака мана милисо қабидан ман документом созан хатями гап зам. ман телефона мегум битиш хатиш гап мезанам чӣ кор караи? мега ай соат 12 уста чӣ кор менӣ? дар самака суворӣ караи соат 12 шав. охи бира ҷун та бигира, бира ховка пагаи сар бо ба кора бира. просто бачаҳои ёши мо, бачаҳои ҷавони мо дар ин тарафи Россия аз кор буромадагем. шпакловкаш мегӯ талхаш мекафа, корш мегӯ грузчикиш мегӯ талхаш мекафа. охи барои ин талха кафидан бояд бихонӣ. агар саводи хуб дошта бошӣ, агар ки спортзал мерафтӣ то вақте машқ мекардӣ, ба ин ҳол гирифтор намешидӣ. меоянд дискотека ба дискотека. живой музика бисёр бачаҳоро дидастем дар живой музика. ман ҳеч манам як мисли шумо шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, як мусалмон ҳастам, як ғариб ҳастам, барои як намақманун барои фарзандам омадам. аммо як аудитория майда ки дорам ба хотири худо, ба хотири миллатам дилам месӯзам, мефорам бигум, мехоҳам валлоҳи қасам дод бизанам, не ки ба гиҷо дод мезанӣ. ина болои туфка дар гиҷо меам, туф дар рӯи худат мезанам. ҳамаро шарминда каред. бачаҳои ёш мере ресторанҳо ҳастанд, духтарако хеле фанду фурет мена дар сайтҳо мере мешинед дар он сайтҳо, ина биги дурӯғ мегӯед. дар ресторан 20 000 30 000 чек мебаранд, паспорта мегиранд бачаҳои Догистон, бачаҳои Чечня метиян хавртва мекананд. агар бо сумо наспорӣ бисёр даракато дорам. хай ҷун бурмада наше бихезе сарафам кор барвақта бегаи хов кунед, саҳари кор барои аллағманун, барои тиканун ҳар як қадами мо омадем. ина бачака 20 рӯз кофтем, дар лав я озер офтем. акл шарт нест пастиш бизанам. бас аст аз барои худо бас ай миллата шарминда каре, динам шарминда каре. оё гузаштагони мо имом Бухорӣ, имоми Аъзам, бобои рӯдакӣ ва дигараш гиҷо шиданд. оё мо худма мусалмон намегем? оё тоҷики ба фарҳанг намегем? як гап зани як хелта гап зада намешавад. тоҷика корча зад, ба сари тоҷика бо як тоҷики дигаша овард. ай бас аз барои худо бас кунед. хоҳиш мекунам валлоҳи қасам, агар мана калама бигиранд миллат ман дӯст медорам. ҳар сухане мекунам аз таҳти дила ба хотири миллат ман. ин чӣ гап ҳаст ҷавоно? аз барои худо падаро насиҳат кунед. духтарои бисёр духтарои ёш хоҳаро ман ҳамаро дар назар надорам, шахсое ки кор меёнанд Россия. аммо ёшҳое ҳастанд ки ресторанҳо, дискотекаҳо бисёр гашта истоданд. шав мебинӣ духтари ёш хати бачаи ёш дар кӯчаҳо гашта истода. на никоҳ дора, на падар дора, на модар дора. охи ношигирӣ ҳам нафс, ҳар як адами мо нафс дорем.
بقپی هم نفسورا سخن کم کار که برای انشالله صاحب یک خانه و درشه صاحب یک زمین شه انشالله اما میگیره ترا خواهرایی که شوهراتو گذاشتگیان یان اوار یگون چی کمتر خطونه بقپی همه نفس داره از اینا دور باشه چقدر غجده کرای شدیم در کوارتیر از سه کمناتگه سه چهار کس خواه است ای پرش دو تسخه ای دستین نبودن خواهر خواهی دو سه بچه دیگه دیجا چخیل میکنه که هم دختری هم پرایت تا بتیم برم زینوش کنم آیا تو خواهر نداری آیا تو مادر نداری آیا تو دختر نداری فکر نمی‌کنی پگر از دختر میاوی بس کنه التماس من از دوستی داری من میگم من به دلیل گام نمیزنم من به خاطر خدا به خاطر ملتم گفته شدم مردمی عزیز مردمی تاجیک من بیای سرجم شه کمی صبر کنه ان شاء الله هم فیدنا بگذارن خود ایتک شکار در سر تاجیک گذاشته است ایرو به ادابی مو ایرو یک ماشین میایم 100000 200000 یا ماشین میگیریم یک گازتی هم میبینی این موزیک شبنه و یا لیلا و چون چی میمونه کار کورستون یاره دای کوچوی مسکو میبینی بخدا هر یا میلیونری تاجیک یکی میزند با سوم جر میشه نه که سرش هم میگذره میره برو که عقل نه که اگر عقل نباشه سومدار شه پروردگار پناه بایی اگر عقل نباشه سومدار شه بدون که یا پس نیای با هم خاطر خداوند همه تا میلیونر کنه پروردگار ایمونی کامل هر یک قدم ما را بتیاو برای راست همه ما هدایت کنه. السلام علیکم و رحمت الله. التماس خواهش میکنم هشتون در سر تو گیره جوانای تاجیک از برای خدا خواهرای تاجیک همه تا به خاطر اولاد بسم الله رحمت برای دستگیریتون. اگر کسی که ویدیو را دیده مادر سه کودک روزی ان شاء الله نزدیک روزای نزدیک رویش میکنیم بچه که اجیر گتابت ان شاء الله هندوستان میروه بچه که میون معین بدین از بورش کنیم الحمدلله این تبابات میروه هر یک قدمش دلیل فقط داره ان شاء الله. خدا نگهدار.